koutou katoa. Nau mai rā ki tā māua nei whakāturanga i kia nei te whanaketanga o ngā kupu o Pāngarau rāua ko tikanga iwi. I roto i tēnei whakāturanga, ka tirohia ngā ara i takahia e Pāngarau, i takahia hoki e tikanga iwi hei hanga i a rau huinga kupu. Koinei tā māua kupu mō te corpus, huinga kupu. Hoi anō, kia ora tātou. Whai atu i te kauwha waiata o hareko ana o tāmata. O tuki te pōkuru. Hoi anō, pērai ngā tamu ki roto kua, te kauwha pāhara tēnei. Nā i koro mai e hemi, aha koa kei te whakatairite i te Pāngarau, i te haere te waihanga kupu mo te Pāngarau me te tikangiwi. Ka tae te hanga i tēnei kaupapa ki ngā marau katoa o ngā kura. Hoi anō, me hoki whakamuri, me ki kotahi rautau i te wai i tai mai te Pāgaha. Koine te wā i timata mai ki te whakakotahi te reo Pāngarau, ki taia te iwi Māori me te Pākehā, te hoko, e rā mō mahi. Nā reire, i taua wā i whakakotahi i ngā kupu Pāngarau a te Māori, ara tahi rua tōru whānau. Tā mea i te simatanga, he rere ki te tikanga o te kupu tahi i roto i te tahi horopaki i te tahi atu. Nā reira, i te haringo te wā i whakaturitia e te kāwana ke kaua e koro Māori roto i ngā kura. Nō reira, nui atu i te kotahi rautau e noho wahangu a te reo Māori roto i tātou kura. Nā te mahi rangahau a Benton i ki te ai tātou ko tino whakawhiti te reo Māori i ngā kāinga Māori, i ngā hāpori Māori ki te reo Pāgaha. Nā reira, i timata mai ngā rautaki whakaora reo, kua tātou kura reo Māori tētahi o ngā rautaki, koina te kaupapa o tā māua nei kōrero. Hoi anō. Hei arehi i a māua nei kōrero ki kaua e kōtiti haere, pēri i te tikanga iwi, kei te tiro mātou, kei te tiro māua, matapihi o te mahere reo. Mōhio koutou e toru ngā wahanga o te mahere reo, tuatahi ko te whakamana i te reo, koina a tātou nei mahi i tēnei wānanga. I roto i ngā rā i rua, ko puta mai e tahi atu tauira mo te whakamana i te reo. Tētahi mea i kite au i tērā tētahi atu wānanga mo te whakamana i te reo, ko te reo kitea i roto i te tataiao. Ara mehe mea ka haere koe mā te tiriti o tētahi taone, he hanga tohu reo Māori ka kite koutou. I te katoa ngā taone Aotearoa he ruarua noiho. I haere tahi tamariki o te wharekura o te kautu ki Rotorua, ki te kaute, ara te tatau, i ngā tohu reo Māori i te taone, hei te mutunga he iti noiho, ngā tohu reo Māori. Hoi anō, ko tā māua ko hemi nei mahi, ko te tiro ki te whakarite huinga kupu, te waihanga kupu. Me ngā tau patu i roto i tēnā mahi, mehe me ka haere ki Amerika i Ingarangi ahi terere kāre i rongo i tēnei kaupapa mo te reo Pāgaha. Nā, hei muri ake i te putanga o te rangahua Benton mā
e timata mai ngā hāpore, ngā hapu pere a rua toki. Ia hiru hārama e rātu momo kura, te waihanga kupu. Nā reira, i riro i tēnā kura, i tēnā kaiako, i tēnā hāpore, te waihanga i ona ake kupu. Pēr nā reira i puta mai ngā kupu pēra i te whika, i te nama, ara ngā kupu i mahi a tātou tipuna mai rāno. Hoi anō, i taua wā, kāre he marau Māori i whai atu ngā tātou nei kura i ngā marau Pākehā, rua noi ho ngā rauemi. Hoi anō, i riro i a rātou anō kia mahi tēnei mahi. Nā reira, i ta haeretanga o te wā i puta mai ngā maharahara, tuatahi i te taura whiri, kāre ngā hungara i te whai atu i tā rātou tikanga, rautaki whaka haukupu, ara te whakakore i ngā kupu Pākehā pēra i te whika, te nama, te whakaora i te kupu Māori. Nā reira, etahi wā ka whakawhiti mai ngā tamariki i te kupu o te karahe pāngara ahara nei ki waho mahi ai, engari tino he, pēra i te tuatahi i whakarite a mātou, i wahanga mātou, te kupu mo te ara te positive number, ko te kupu ai, te negative number, ko te kupu kao. Nā reire, puta ki waho ngā tamariki ki te ki, he tino kōrero kao tēnei. Nā reire, he rawa tēnā. I puta mai hoki i ngā maharare i waingani a mātou ngā mātanga pāngara, tino he tahi o ngā kupu, pēra i te toki. Nā reira, ka waiho ki a koe, kia whakaoro, hea te toki i roto i te pāngara. Kaua ko te toki hamahama. Nā reira, e hui mātou ko te taurawhiri, ki te whakakotahi e ngā kupu, ngā rārangi, te rārangi kupu nei. Ke kotahi te rārangi. Hoi anō, i roto i tēnā mahi, i whakakore mātou e ngā kupu a iwi. Ke kotahi te rārangi kupu, he ahi pēra ai, kia mōhio mai ngā tamariki ki te pāngarau, ahakoa tō kura, ahakoa tō takiwā, ahakoa tō iwi. Hoi anō, he tau kume ke roto i tēnā. I te putanga o ngā marautanga i te kotahi mano iwa rau, iwa tekau mā toru, ka tino nui haere me ki te hihia kia waihanga kupu, kia taea, te whakaako, i ngā marau nei, kia tātou nei kura. Nā kare Māui te ki, ko tēnei kaupapa, te timatanga me te whakamutunga o te whakarau ora reo i roti i tātou kura, hoi anō he tauire noiho o ngā tau kume i puta atu i tērā wā, kei te puta mai i nāia tunu nei, kāre kore, ka puta atu a te wā kei te haramai. Nā, kua korora tauni mo te wā tai atu pēr ki te tau rua mano, ka kororo au mo te wā mai te rua mano tainua mai ki tēnei wā. Aroha mai ka pānui au e tahi o aku kōrero, kei mahue mai he whakaaro, kei kotiti rānei au i te ara e tikana. Hoi no, te nuingo ngā kupu hou o te mātauranga, i taka mai i ngā kaupapa i kōkiritia hei hiki i te paitai, ara te taumata ako o ngā ākonga kei o tātou kura e ako ana. Ko etahi wei nei kaupapa, ko te anga pāngarau e kia nei, ko te pautama tau, me te anga reo matatini, literacy, i waihanga tia hei arahi te whanaketanga o ngā pūkenga reo o a tātou tamariki, e ako ana mā te huarahi o te reo Māori. Ko tā ia kaupapa, he whāngai ana kupu ki te rāngai mātauranga. I tēnei wā hoki,
I huri te aro o te taurawhiri ki kaupapa kē i mua rā, he wāhi he turanga nui ki te taurawhiri, ki te arahi haere i te hangango ngā kupu mā tauranga. Hoi no, i riro ke i kaupapa kē, me te aha i riro mā te tāhuhu o te mā tauranga, me ana kai kirimana e arahi te whakanaotanga o ngā kupu mo te rāngai mā tauranga. Nā, no te hanganga o te marautanga o Aotearoa i te tau 2020, i whai wāhi ngā mātanga marautanga ki te arotake me te whakarite-rite, standardise i ngā kupu e whakamahi ana i roto i ngā wāhanga ako. I tēnei wā hoki, i whakaputaina he papakupu mo etahi o ngā wāhanga ako, mō Pāngarau, rātau ko pūtaia o ko ngā toi. Āpiti atu hoki kua whātau i nei ngā pairewa paitai me ngā rauimi tautoko e whakawhanake ana mō ngā aro matawai me ngā whakamātautau mō ngā reanga teitei o te wharekura. Koenei kaupapa katoa i whakawhānui i ngā huinga kupu marautanga mā tauranga rānei. Okay. Nā, ki mai a Tony, ki ana Tony, he mahi karakara noi ho te tikanga iwi. Kāre te tino whakapono ki tērā, e mōhio ki ana tātou ne, koe rā ki te mahi Pāngarau, te karakara haere, tētahi haurua, tētahi hauwhāra nei ne. No reira kāre au mo te arohatu ki tērā kōrero ana. Hoi no, i roto i te tikanga iwi, ka tirohia ngā mahi a te tangata hei whakatūtoki i ona matea, ne? Matea kiko, matea pāpori, matea ngākau, matea wairua hoki. Ana ka ākona te kaupapa, mai i te tau tuatahi o te kura tuatahi, tātu ki te taumata tuarima o te kura tuarua, ana mai i te taumata tuono ki te taumata tuawaru, he kōwhiringa, te matawhenua, te tikanga iwi, te hitori, me te ohanga. Ana ko te whāinga matua te tikanga iwi, kia tū tangata te ākonga i te ao Māori, i te ao whānui anō hoki. Ko te ngako o tēnā whāinga ko te whakatairanga i te kirirarautanga mā tātoa, active citizenship, ara kia whakawhanaketia he tangata ka tāia te uru haipapa mō heo hoki ki ngā mahi waihanga porihanga. Koira te moi a. Te maru a pōra nei, he te ana. Nā, te whanaketanga o ngā kupu o tikanga iwi, ko tā mātou whāinga i a mātou, whāinga reo me ki a mātou e tuhi ana i te marautanga tikanga iwi, tuatahi kia tuhi a marautanga Māori, tuarua kia tuhi he marautanga e marama ana ki te kai pānui, ne, mea nui tonu tērā. Ana ko ngā tikanga i whae e mātou, ngā tikanga pēr e whae ana e koutou, i roto i a koutou mahi reo Māori. Ara mehe mea i tāia, i whakamahia tētahi kupu e mōhio whānui ti ana. I etahi wā i whakaarahia tētahi kupu ko roa e moe ana, hei tauira ko te kupu ātete, koe nei te kupu i tikina atu e mātou, hei kupu mo te resist, te ātete tangara nei, hei kupu mo te resistance. I etahi wā, ka tāpiritia he tikanga ki tētahi kupu e tata ana ki tā mātou e hihi ana, hei tauira ko te kupu tāmitanga, koe nei tā mātou kupu mo te colonisation o te hinengaro, ne? Ara te noho tangata whenua i roto i te hinengaro o ngā uara me ngā tikanga a iwi kē. I pai ki au te whakariwai tanga, hei kupu mo te colonisation, engari kāri whakaia. Koe nora, koe tika tonu. Kei te ora tonu, te kupu, kāre te ki mate i reira. He mea nui tonu ki te pauako kia kite te whakapapo o te kupu, te arorau rānei, logic, te hāngai rānei o te kupu, ka whiriwhiria. Hei tauira ko te kupu pāhoro, koe rao tātou i mōhi ana ki te tau parapara i ki ana, ka horo te pā, ka hore, ka kite anō i te arorau o te hanga, ne? I etahi wā anō, i hangai e mātou he kupu mo tētai āhuatanga nui roto tikanga iwi, hei tauira te kupu ata taurite, koe nā tā mātou kupu mo te stereotype. Kei te hihia pēhia tauni te pātene, so hoi no hei koro whakamutunga mo tikanga iwi, i whakaurua e mātou tētahi kōrero e ki ana
Ka hore he mea tika, ka hore he mea kotahi. Ko tikanga o tērā kōrero, me he mea he kupu anō tāu, kupu a iwi, kupu a rohe rānei, a tēnā whakamahia. Koe rā tā mātou whakautu ki ngā raruraru e pāna ki ngā kupu a iwi, te kore whakamahi rānei i ngā kupu a iwi. Ko tahi tunu te mate i tēnei wā mo tikanga iwi, ko tike te papa kupu a Pāngarau, a ngā toi, a Pūtaiao, engari kei tatari tunu a tikanga iwi kia tai mai tōna wā. Hea hei kore ai a Tiururoi noho mai mo tēnei kauhau. Aue. Nā, i te timatanga, he orite te hurahei waihanga kupu hau mo tēnā marau. Engari te haeretanga o te wā i tunu rereke. Tikanga iwi, noho noi ho rātou ko te taurewhiri ki te whakawhiti whakaaro. Pāngarau, i ruri a mātou i ahau e tahi kirimana ki haere ki ngā takiwā, ki ngā rohe, ki te wānanga mai i ngā kupu. Koina te tahi tino rereke. Nā reire, i ahu mai i ngā hāpori whakamahi te reo Māori, kaua i te tahi hunga noiho. Hoi anō, mai i taua wā ko puta a papakupu i te tuatahi, te tahi rārangi kupu noiho taino ki tēnei wā, ki te tōru tua whāranei o ngā papakupu. Ko tētahi mea, ko tētahi tau kumekume, ahakoa ki kaua e mahi te tahi kupu no reo kē, ara te whika, te kaute, ko whakai kia mahi te tikanga no reo kē. Pēra i te tapawhā, te koe ko tapatoru, ahakoa he kupu Māori, he tikanga no reo kē. Me poto, rātou kia roa. Tētahi atu, kia noho tētahi tūwhiri i roto i te kupu, kia rangona i te tamaiti te kupu, tēnā pēr ka mōhio hea te tōna tikanga. Ko tētahi raru o tēnā, he pai mo te tangata matatau ki te reo, ka tēnā pēr he tūwhiri i roto i te kupu, pēra i te kupu kauwhata, ahakoa tēnā pēr karei te mōhio ki te kauwhata i roto i te Pāngarau, ka mōhio ki te whata, hea te whata. Ko te mate ke o nāi nei kare a tātou tamariki te mōhio hea te kauwhata, hea te whata. Tētahi atu kia kite te tūhono o ngā whānau kupu. Kei te haere tonu ngā tau patupatu. Hea hei pērā e hea te take he nui atu te mana o te Pāngarau, i roto i a tātou kura i te tikanga iwi. Ko te menui ko te hiho te kāwanatanga. Kaua ko ngā kura. He kaupapa e tino tautoko i te whairawa. He kaupapa e tautoko i ngā ohanga. Nā reira mai rāno, i te tainga mai o te Pākehā, ko tairanga te mana o te Pāngarau. Mehe mea ka riro i ngā kura, ngā hapori Māori tēnei whāinga tēnā pēr ka tino rereke. Kia reo. Ka waitu. Hoi no, hei whakarā popoto ake i a māua kōrero. E me ana māua i roto i te 25 tau kua hore ake nei, ko whakapūnaha tia ngā huinga kupu o tēnā marautanga. Ko tūtoki nei mahi ahakoa te korenga o tētahi mahere reo ōkawa mo te rāngai mātauranga reo Māori. Kei te noho tonu, etahi o ngā tau kumekumetanga i reira i te timatanga rāno o ngā mahi whakawhanake i ngā huinga kupu a marautanga. Pēnā i te māharahara kei āpurua ngā kupu a iwi i ngā kupu a marautanga. I tēnei wā hoki, e tāri ana, i rongo tātou i ngā kupu a Tūruro i ngā nahira, e tāri ana te pānuitanga whakamutunga o te pire reo Māori, ka tūraki, ka whakakapi hoki i te ture reo Māori o 1987. Ko tahi miniti. Okay. Kei te mahi, i tana mahi Pāngarau, kei te kaute ia. I roto i te ao hau o te mātāwai, kei o tātou iwi te haupapa mo te whakarauira, rauora i tō tātou reo. Nā, ki tau i roto o Hansa, tētahi kōrero pai e hangane ki tā tātou kaupapa,
E ai kia Kelvin Davis, ko te wero nui mo te mātāwai, ko te hiki i te whai mana o te reo Māori a Aotearoa. Nā, ko tana moe moe a, ke tai i te whakamahi te reo Māori i ngā toa katoa, i tōna hapori, i tana wāhi mahi, hei whakatutuki ana mahi o ia rā. Ko te tūmanako, ka tae te mātāwai tana moe moe a te whakatinana a te wā ka kitea. Kia māua nei, ko te whakawhanaketanga o ngā huinga kupu mō ngā marautanga i roto i te 25 tau ki muri, ko i nei tētahi urupare hei tautoko i te hunga e kōrero Māori ana i tēnei rautau 21 nei. Aha ko tātou māharahara mō te moioiotanga o te reo Māori, e whakapono ana māua, kei te orara wātu te reo i wainganui era e kōrero Māori ana. Huri noi tō tātou nei whare, tēnā tātou katoa.